sanibona umakhandlela abofu okangqo dukuza khali hawini zonke khanya mina kofihlo nonyo bafowethu lezi izweke lezi ezikhona njengamanje siphethe engiveza njengamanje ezakhiwe izolo sengibuyisa izizwe zami endala futhi ngoba kungiphatha kabi indaba ukuthi umuntu uthi uhambe akabuyi ziyashiswa ke lezi njengoba ngishisa kanje ngenze ukuvezela umuntu ukuthi into esho ukusha intoni ngoba ama language ethu akafani abanye abantu bathi ukhuluma ngokushisa ukhuluma ngani ziyashiswa njengoba isebenza ngamafutha engwe le kunjani lezizwe izizwe ezishiswayo uyishisa ngo12 sigijima kakhulu bafowethu uma ukuthi uyabona ukuthi unengoduso noma unomfazi usekubalekele akabuyi ungithinte ngoba ngeke aziziningi ngizakhe ngasifaka la nje asigcwele nala zincane ziyagijima mntaka bayakwazi ukulala umuntu futhi uma ukuthi mhlambe benza into embi kwenu uyakwazi ukukhuluma kambana kuzona akinyeke methu uyalala aleke bona wena ekinyeka mekuthi uyabaleka futhi nawe umuntu ungakhokhelwa imali abantu abakweleta ubolekisa ngemali ngitshela sheshe kucace sheshe kubonakala ukuthi kwenzakalani 0310650086 0310650086 landline there uzothi WhatsApp 081 513 5844 angiphinde futhi ngoba baningi abantu abangibukelayo 081 513 5844 injalo ke indaba kodwa umuthi wena ubalekelwe umuntu akabuyi zikhona ezinye izizwe engizakhile eshiswa ezinamandla bye bye